Nakajste. Usambut Menteri Rangba ke Jelau Bak Presiden Tun Song ulakan tu ki kenhuan ki berpersa ke jengtemu ban penlong ya ke public hearing. Bakim dai ban sengthok bakla penban ki dai benet sim bentah ha ke public hearing ke bertemu ban penlong ha ke arpu ar trek jemang ar hajar arpu hundrio. Halo ke jengtemu ban bo ya ke Karkhana Tea Motion jangka Shri Cement Limited Halom Serman. Ubah Presiden Tun Song ulah kedau bagi jing persa ke public hearing kalong ke babakla. Namar kena gejing elang kena galat ban sengap ke sur bat gejing snow jung pat ba nong syok snong laki kersan neki persa kena ke Karkhana. Ulah benrap bakat kum ke kendon jong ke Meghalaya State Pollution Control Board ke ban penlong ya ke public hearing kenang ban pensisha ya ke EKA. Usambut Menteri Rangba ulah kentat ru gejing keno bagi sarkar ke Ledon Board. Namar lada kakwa ban Ledon Board tekan amsya hiru ban penlong ya ke public hearing bat kakam kan ya jar-jar kenda sengap gi pat ba. Kum tahu lekan tu bagi kenhuan ki dai bandet timpa bagi jing sokya ne ke jing hun jongki ha ke ne ke jing elang mar khamat hidala dia. La ban kedau hang ne bah ke jing temu ban pensngo ke sur bakum ki nong shong shnong ke ilaka nong kle ki kersan pura ke jing temu ban penlong ya ke public hearing. Armut ki brio ila mensau ban mi jing kelumar ke bejur hakmat office terekam deputy commissioner ke district East Janja Hills. Kinong shong shnong ke ilaka nong kle aga arpu itrek ujemang kelemi padba ban penlong ya ke jingyat padba na 100 kilo shadow office deputy commissioner ke East Janja Hills. Daga bara ik plakat ban penpau ke jingkersan joki ya ke public hearing ke bertemu ban penlong ha ke arpu artrek ujemang. Na ke bentah ke jing terwa ban klong bat Tea Motion daga company Shri Cement Limited Halom Serman ha ke ilaka nong kle. Kani ke jingkul mar kalami namar ban kaliang deputy commissioner Umanish Kumar ula pemi ku hukum ban amsha syo ekano-kano ke jeki hajan kene ke office. Kumta ha baki poy ke kerdop ke office deputy commissioner bat syam balakang ke kerdop. Kumta keladan ke jing persang ban rat jubor ke kerdop. Bat ke balapan mi ke jingkul mar ke bajur ha ke baki pulet ke lahap ban bom du ulati. Ya ke persang ban pemi ke jingkul mar ha kene ke jaka bat arngut ke beriau ke mensau. La ban kedau hang ne bah ke arpu trek jemang Kajantia National Council bat Kajantia Students Union regat nong syong kedai stong ilalit bantur ha office terekam deputy commissioner ke East Janja Hills bandawa ban pensange mardor ke public hearing ke bertemu ban penlong ha ke arpu artrek ujemang. Hagini kesengi kisang balang bagi nong syong kila penlong da kejingeki bat kendet kila temu bandrung jubor ha office terekam ke belami ka jinge kenyat apreng ki pulet pahara bat kinong yalam seng balang. Haka bala miru ka jing yarap ban perta bat penrem ya ke sorkar halor ka jing sengap menti ya ke jing dawa kinong syong shnong ka public hearing ka banlong ha ka arpu artu ujumang ka dei ka bala kot penlong da ke Meghalaya State Pollution Control Board na ke bentaban sengap ke jing mut jong kathan kalau ke jing terwa banti bat klong yo motion Halom Serman da ka company Shri Cement Limited. You put it.
Tengah ngasau ban ong hakabedai bat kani kejaki kini ki ba ong ba ngi persya ya ke public hearing ngamut ban ong hang ne ba kata ka jingmut jong pi ka babakala balai da film kwa ban yai ke public hearing nambar ba ke public hearing hakane ke provision kalong ba nakali ang ka office jong ka pollution control board ka kwa ban tip ka ka concern ka ka jing sngau jong ki ba la kata ka proposal ban set up ia kata ka cement factory ka babiang na ka bambiang dai nak daw ba pelong kenang ka public hearing tengangam skutu balai di pelong pendat dia kata ka protest DC office lene hakiwi ku jaka why not do it that haba pidong concern please do it that we are very transparent what well skau ba kim dai ba skutu baklam na ba kaning nyom bor mengino ko komen kay kata king ngilek bor mengino komen kamdon ai ngilek bor komen la ngilek bor kamu ngimdon ni ka public hearing kan yai ba cakap dan rai mentang aku ban pensai ke darba ya kitu ki bamhun ki bapasya sngau ba ajing mot ya ne ha ka public hearing nak daw babu khanang ya public hearing lu kang ban yo lut ya kijing mot ki je perkat bro la phi ong ya ka environmental issue lene la phi ong ya ka economical issue di kita berkhot jide bandon ha kata ka public hearing